قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. آیا گوشت که من آیا هیچ وڑا گون شما دیم ندیاں دا ہما وحدا کہ شما من محکم عہدی بدیے چا اللہ کہ شما آیا علمہ منی گورا رسینت بید ہما وحدا کہ شما دراہ گرک بے پدا وحدی کہ آہاں دات ہوتی محکم عہد آیا بزن یعقوبہ گوشت کہ اللہ میں گفتارا نسرا نگہبان انت بزن ہما وحدا شما حضرت کہ شما سرا اجتماعی مصیبتی بیے و شما ہلاک یا گرفتار کنک بے و شما دست ہے چیزا مرسی پا ہوتی رکھینگا بچینگا